Ka All Meghalaya SSA School Teachers Association AMSSASTA hak henyaw trik Risau kala kerpat yang kajing tuklar lemjong Menteri Rang Bakdo kari Narendra Modi na kabenta kajing penkiw tulab ya kumba kalajar ngot kinohikai School SSA. Ngi kentu ya phi bapin sngoba ban shimkia lem mardor hakabaya day bakajing penkiw tulab ya kinohikai School SSA ong kaseng hakashiti sha Prime Minister Modi. Da kabapai kamat halor ke jinglut jingsap bat ke jingkiu dor jong kimar ki mata hapdeng kum gani ke jing kaba kino hikai SSA ka jelak ya kendo ni kerpat ya ka jing tuklar lem ka jongpi banyak keren ya kibor bedikmi jong katanat puli putih ha Meghalaya kenang bakin la pun urlong no mardor ya ka ni ka jing dawa ka jongi shwa ba ka jinglong jiman ya kino hikai SSA kanang khams new hapo Meghalaya benrap ka shiti. Kat kum kajing penpau jong kaseng, kajing penkiu tulap ke bakat do kalajian adu senam arjar kat nrio do arjar kat nyo, kata kajing kiu tulap ke balong na kekenda hajar arspa tingka, syaka kat kenda hajar sau tingka ya kinong hikai lower primary, bat na kekenda hajar tingka hadu arpo hajar spa kendai pulai tingka ya kinong hikai upper primary. Ka AMSSASTA kala penlong da kajing ki syong klan mengor ke baklem bukpor, kabalakan job mentah syaka sengi ke bahenyo, bandawai kajing penkiu tulap ke basis 4% na ke sorkar. Haduk mentah ke sorkar kampat syamla penkiu ya ke tulap jongi, bat kabalawan ra kajing ke bakrau hakaliang ke yok kakot, kumjuk kajing ke bayadei ya ke kena skul hakitanat bat ke kerdan puli baper. Nalor kata kaseng kala ongru, namar kajing menti jong ke sorkar jelaban penurlong ya kajing dawa, ni kinohikai SSA na barok ki kinhuan jat benrio bat nyam, ngimban se ban beteng ya kanika jinga ki syong kelan mengor ha kanika nong ba shlong na du kashitari Risau hadu kashuti puja ban penpau kajing persya ya kajing pulam jong ka sorkar jela.